Wāha kina inaia nei kua whakaihuwaka tētahi taitamatane Maori I roto I te ao tēnehi. Ka tahi anō ia me tana hoa tākaro katoa I te whakataitai tēnehi takirua mō ngā tama kei raro I te kaumawha te pakeke. He taitama I heke mai I ngā kāwai o tūhoi, waikato mania poto whakatōhea me ngaitai ki tōrere. Ko whatitiri tana ingoa I roto I te ao tēnehi. Nā tana kaha ki te patu I te pōro. Roto I ngā whiringa toa I whakataitai a Rāwhiti Williams rāwa ko tana hoa tākaro ki te tuatahi me te tuarua o te motu. Ko tana hoa, ko Cameron Philpott, ko ia te tuatoru I roto I tēnei tonamana, ana ko te tūranga a Rāwhiti, ko te tuawhitu, nō reira, he piki pakanga ka puta mai. A koeira I kitea I te papa tākaro. Nā te pakeke tonu o te whakataitai, ka whakaroa ke te wā tākaro. Koina te hua o tēnei mea te tākaro I te doubles, me haramai ki te neti. I te mutunga I toa Rāwhiti me tana hoa. It's pretty tough. Thought we were going to lose it in the tiebreaker, but we managed to fight back and win it. I te whakataitai takitahi I tuarima a Rāwhiti a I tākaro I akia Eru Linden I te whakataitai Maori I roto I te whiringa whānui. Ioi anō kaori ia I eke. Tana koa I riro I aia e ono nā kemu, engari ko te tino kōrero I puta mai a Eru, me whakapono a Rāwhiti ki aia anō ki tana kemu. I nāia nei, ko te whakarite mo te whakataitai mō ngā kai tākaro kei raro I te kauma ono tau te pakeke, I te mea kātai anō ia ka eke ki te kauma whātau. Got another one on 30th of Jan, known as the ITF in Auckland, so I'm just going to get a lot of rest for that. I tēnei tau ka tākaro hoki ia I te whutupōro I te kura, ioi ko te tēnehi ka titia tonu ki tōna whatumanoa. Anzac Pikia, te karere.